Ka Meghalaya Pradesh Congress Committee hakasing sajan kalapan banay ubakan sing lengsyang kum ukartong ka parti uban yakun ya ke election MLA Arjan Arpulai namau kan raw constituency. Ya ubakan sing lengsyang lapan bana daw presiden barang ba jung ka parti uba Vincent H. Pala haka jingdan lang uba pencengay lang NCM uba de working president bat MDC ka pentarum kra nang tau uba bulnes kinong kitkam ka mau kan raw block Congress Committee bar kumjuru ka mahila. Ya gane gajialang penbena kertong balapan long hamokan raw lawan bansa kiru ikipay ba nukarsyan kibalawan nagisnong jong katika konstituensi hagan kasngi uba Vincent H. Pala haba ajing keren ulakan tui ikipay ba bakinjit bat penjob dan burom ya uba kan sing lengsyang ubadero utray snong ulong balada uba kan sing ulong MLA kan pensukru ikipay ba hak bakila banyakan duubay hakan okano kapor bakidon kam namar uday utray snong henrelada jit ikibana bar snong kan syam jing ikipay ba ulong baka datang ke seng kongres ke bapay bat kami nakamta ka bahagamiat juki ba om kiway pat ki parti ki bakwan mentoy shimat hagan kasngi la pensyong syirru ya kejingalang da kijingarway bat jingsyat bakantup na utang shop ba arman disyar berkapuran kasan milian bat na kinong ruay ki bapawnam jong kamokan raw konstituensi Nakajo kaporo abang-abang nane kasultanan kanyoin Parkal Kongres Katlain yang ini area jauh dari konstitusi Mountain Road. Namun Islam, nama rasai ba persiapan ba babu Goldes, iba akan sing berkuai kelai ke jingkren. Tang kau yang kau bamba, iba akan sing ide perlu bayajan bangga dengan tentang ado macam. Kacing kerjaan jopi bahkan sing, kacing Arab jopi bahkan sing, kadai kacing Arab, yana bat yek parti baru kawai. Kumba bila kerjaan yang election balader, kumba bila kerjaan ini kongres yang impor balader, mentah kerjaan double arsya, ke kongres kan job negeri ke konstitusi, lada para kilodan yang ni. Kini address itu, kumpa pinai kini ke resolusinya, mentah keskiru ladang, way ini nanti naik tantang si bor aja. Balai muda, naiba mentah kini kecuk ke mentah hamtam, kini kesin ke mentah, hal arah ko lain. Collection kini hapeng ke berduk par ki baruspa. Collection kini hapeng ki baruspa par ki norep. Collection hapeng ki siyin sistem ki bayo kamay na kini ke sarkar par ki norep. To singin awan hanteng ang kali. Meniswa ke uria kedor san sepatang kamakala poy araja. Tengok deh. Kini ke konstitusi kumbakan tayo mo pesan may kinorep. Kini ke konstitusi, kini ke wani ke konstitusi. Kabahinon kam yaw no ilam upaday na kini ke sekarang. Kini konstitusi kinon kam no ilam upadan hasanda atong kinorep. Kumbaong kejiruay lali ni yong lajong te lajong. Tinjuay kong yetri hamya baling. Ngalai kena mau kendro. Dalawan hanya kebadan bonsen hawan kena kebadan. Kebau cisin masak kebau kawan hanya kebadan. Harga jinglong, harga jingnya. Kemiting jong IC ayam. Kebadan long dolai lo. Hantu kebalai kebau sudah. Nak air kiwai jual rotor. Mentah rotor nanti jual rotor nanti. Bonsen hawan sini lagi. Kamo kecing cencar jom kibriu kene kasai. Handai kibriu kita trestom. Kibriu kiba aitilu. Kinorep kiba nangi kathok, nangi sukor. Handai kiba ya ini yaisha ya kecing sisa. Nah itu nak kene kan solution babakan singiyai. Ngakarkan kumanga kular banyak akuat jom bakan sky bapak Google Bidai kandidat natrami hero itu syatin sungguh jauh ki kandidat ini. Tangsung kandidat tangsung lagi kongres lahir kedor.
sekretari jomigin kongres kalian kiwan terwa bisa mulai namar ba hak bagi lecik pai ba bagi lecik norep kim dong su de kawai isu bagi lecik norep kalian ki bersama pemeni ki norep na kabanta ke MPP lagi ke UDP lagi kini ki parti berit ke PDF le HSPDP baru akide tang ki sakri jong ke BJP laga de abordar isu hakmat kiong nyimdang ti re ke cito kidon lanto kan pasok ini baru kita sopok haga BJP mentah bedame kaya kisingwa jong BJP yang kini area jomi kakwa haga area rilong kantam rilong kasih jantia jomi kakwa bang ilong kibibien bagi baduk kenapa kinyo abang penjali ikan bagaimana Belega minta mencoba pada yang DPD di kontraktor kilo perempat mau kita pun dia kambil jam kaspa kambil tanah kawai kain kesem kaspa kambil tanah kawai kontraktor ni arut di kontraktor lada jaka kecitro mau lada iyo bentalan sanut mentrabat di kispa truk iyo bentatang iwai lerian agar lagi banyak ni masuk bakla Kilinar kilawan sasin kartu kami, betul kilawan sasin. Rei kinong tempur, kipaiba, kinong rem, kim sasin. Kedai dong deh. Kim sasin, kimakin lawan TDP. Nomor berapa? Mentah borda, lada NPP, lada HSPDP, lada UDP, takkan mas mungkin lucu. Kion kenais kinong di program mentah. Kaya begini kita ni isu yang ramai keren men, utah berusbah, utah bodon kali ke bawah, utah bodon yok kontrak kata bawah, mereka kontrak ujo kontraktor, kehiang hasil, jangan memiliki kontraktor, kami kita ada di bawah, kedua kacang kalau ada sistem, mereka kongres mentah, nak OIP, kandidat nak kedua konsensi. Lade hong kedro, lade hong thor, lade mairang, lade hajoy, lade hano, kasyong haki blok berai, ande ni dah sentral berai, ande dah di berai, kasyong haki blok berai. Ngasau tenar, pengawalan ni, ban penting na, yang kini resolusi berbiaya, bayar kami ande beri budget, mereka beri budget, ni wan ni tambah persen. So high restore. Kumapila ay kecil kersan ke bukura, kumapila saya ay ke kongres na kapor sa kapor, kumapitray kamtam yung longkwi, ngayon election ngawan, ngayon lang kami giyay na kaway. Day tang ke kongres ke parti, kawapit ikinapundang, kawapit ya minority ikirumin fight, kawapit hatulong akam, nginya imlang, nginya salang, nginya burang lang ewe. Kini baru di parti bahkan ditek na kamata ke BJP. Negara mano tangso ai warning BJP jelasnya. Lepas ke bil ke bawah aku mano tangso ai warning BJP jelasnya. Kam mentoy baik. Nanti kisawan haman lagi kendong haman lagi seluyun banterwa bisa. Nah itu bisa kawan dengan lebih. Nang ni hingkit jor lagi. Nang ayat bawa simet benda. Lajang man kasih apa beje. Kado ngai sangsor. Kamta macam dehis. Kilong kami. Lai sahaja ki aki kitrok banjir itu maksud. Lai sahaja ki aki nomor kam macam. Hajang maestro bini. Lai sahaja kilong kami ki aki kitrok di balang ketla. Kasarkar kaklen pedi betul. Kapetek tangi ki kaptokan. Kata-kata awak lagi, ngin sawan hane ngin kembang selection, dari tangko yang aktif, nanti di bawah hane, kita kongres, kita kena kesan dong bahkan sing, kita kesan dong apa kesan, skan jom kapal tiga jomi, ngakal lagi, somai tristom, ngimlah job election tangko dah tujuan nang keren nang ni, ngin job election lada. Nilai kawai gaying pan tersutu lade halu kaksha
la kadai handukan hai ngasem, la kadai hospital, la kadai hanono. Ya keren, ya kajing sisha, lada ni dam jer ya kom kini kibreo, ya kom kini ke sarkar. Syai kalawai jona jompi kon jompi. Na try kam tip ha ki baninga kuno ke sarkar tolong nang keren. Tang kawai kawai ki ba iba kan sing namanya bagi nabi sahabat Allah pilih pelopai jantam. Buat apa tin? Buat kalau pengen nak kini mehla kongres dong. Bapak tiba kan sing, ia dah kongres. Ongek tiba kan sing ide itu apa? Ia kalian isap kalau kuno. Nadam kecil dan kecil dari kecil. Waskem berkata sing India dah kongres. Pinsi hakawe kesini. Pinsi India dah kongres. Mentah kesini lapun tinggal kata. Wan artikel ketika kongres kali dibakan sing, bagi bakan sing yang jauh ke jinjau kemudian.